Koktisalo 17 Pekuwajala Janamenjoy Nagar Constituency ni Bisingo Khobjak polling station Berainaikha 17 Pekuwajala Janamenjoy Nagar Constituency ni candidate Gita Debbarma. Ashlo 17 Pekuwajala Janamenjoy Nagar Constituency ni candidate Gita Debbarma bini constituency ni East Rotonpur SSO School, West Rotonpur, Khatung East Jarul Basai, West Jarul Basai, Prabhapur, Tararbon, Uzon Lalima, Naboshotigon, Modogania Mara, Uzon Khania Mara. Hirapur ni polling station Berainaikha abani agulo presiding officer Rokbai Shalaka Koklam. Exactly, exactly tabuk je polling station to kabang Hirapur Chini, Satroni, 39 number polling station. और जगह प्राय 81% vote casting का 995 vote तमन बिसिंगो 809 vote already खाते 186 टा मात्र बाकी 1.5 घंटे में वो फिनिशिंग करने हैं और जगह हाई न हाई अगेन आंगमा सानाय और त्रिपुरा में थानी नो बेसिक कबांग vote casting का और जगह माने खूब कम न तंग शु आबू है न त्रिपुरा में थानी जंग कप्लाइंग ने आपका 100% हम भाई Pekuwajala ni Shimi Razu Somateni Koktum Chini Khorang.